а наверх носом так. А ты закажем еще раз так. А ты не улыбайся так некрасиво. Не, наверх. Все равно весь. Давай, Это же шпагат. Hea meel on näha, et teid siin nii palju koos on. Nii kaugel, umbes 5 minuti pärast alustame tillujooksuga. Need siis, kes on ennast kirja pannud 2003 ja hiljem sündinud väikesed, siis teiega teeme ühe 200-meetrise ringi siin lastepargis. Selleks start, kes ennem on У меня всегда. Они вот. А там все tulge julgesti siia, arst liigub siin ringi ja ta ruum on siin rahvamajas sees, nii et võite siia registreerijate või ükskõik kelle poole pöörduda ja teid juhatatakse arsti juurde. Jooksete selle järgi, siis on kõik korras, aga ärge mingeid hulljulgeid trikke hakake tegema ja keset teed jooksma. Nii, ja kui poisid ja meesveteranid on valmis, siis kõigepealt peab küsima, kas kohtunikud on valmis. See on mõne suurema teeristi peal ka Eestiga julgestaja. See on siis 2-kilomeetrine ring, kulgeb Kohtla-Nõmme tänavatel, kuhugi kaugele ei lähe, kes kas jooksjad on valmis? Ma arvan, et mul on vist selline kell, et siin ei tulegi järgmist numbrit ette. Kogu aeg näitab 12.09. Ikka ei ole. Samsung, muidugi, mis siin ei ole midagi imestada. Ja läks. Спокойно, Маля, куда понеслась? Jah, me teeme koridori kitsamaks ja lepime kokku, et poisid ja meesveteranid ei tule ennem siia alasse, kui kõik on finišeerinud. Ja siis me lõikame teid välja. Stardide koridori juurde ning esimene võistleja on number 185, Ksenija Savchenko, 81. Ja number 81 on finišis, kohe on kolmas tulemas, number 160. 160 on Beretta Sakslado, 153 Jonne Rooma, neljas finišeerija. Ning on järjest ka tulemas järgmised võistlejad, number 150, 166, 128. Mariette Piret Ninglas, järgmine on 193. Kristiina Andru,
olevat finišeerinud. Järg number 200, 195 on Marielle Kurs. Number 117, Ermelian Virumäe. Наелась, быстро начала. Сразу понеслась первой. Järgmine start on muidu 10 minuti pärast, poisid ja Да, закислилась и все, нечем бежать, понимаешь? et loodame, et selleks ajaks on juba kõik võistlejad rajalt tagasi. 43 Birgit Mandel, 160 Helena Orel, Она на последний. 169 189 184 71 number 35 Laid, mul neljad kaasa või? tubli Ну, у Марины это нет. Да. О, да. Иди, Коля. number 182 163 52 oma 2-kilomeetrisele jooksurajale. Это начнется. Всегда осенью делают. Да, да. У нас мягкие, хорошие горки. А, есть горки, да? Да, очень. Ага. Потому что это хорошо на задней поверхности вообще. И силу стопом дает. Бегает, горки бегает много. Да, хорошо. Это очень. Paar minutit aega, aga me hoiame teid üle. Püsige kõik paigal. Oma Samsung kella. Марафоне может быть. On ta kell saanud 12:30, see on siis üks paarikümne sekundi pärast. Это длинно. Läheb starti. Да, Ноги вот это длиннючие такие. Да, ноги длиннючие. Там родители надо смотреть. Если родители крепко. Папа такой. Мама. Худой. Да, да, Гришка. Если А мама полная. некоторые детства очень худые, потом станут такие. Не, он будет такой, папа такой есть, а он, я думаю, Гришка мама. Сухощавый. А дочка мама у них пошла тоже такая полная. А вон мама. Вон мама стоит, а Там папа. может тренируются или как? Ну, они с Соломеей живут там сами Кстати, пока. мама Они полная, ходят. но у нее длинные ноги. А сколько ему волоса? Kas 12, jahukell да, ikka näitab Владимир? 12:29? Да, 12. Дело в том, что, понимаешь, он боксер, и он No, на бокс. vähemalt on ikka ette käinud ka У него бокс natuke. очень хорошо получается. Физически Он в сильный. Россию ездит. Там, Kas в võistlejad on valmis? Россию. То есть он такой хороший боксер, он чемпионат мира ездит. Его просто А это ж засудили. наш в очках, который, да? Да, Макс. Ну, допускай. Бедная Он, дети. посмотри, Старт побежал. on Видишь? antud, Смотри, как он видишь? võistlejad on läinud rajale. Noorjooksid kui ka meesveteranid. Riihart ei olegi viimane. Пока они не могут Aleksander, потому что number 72 30 километров. on siis meie Ida-Virumaa jooksudel. Mark Torošenko on ka kohe tal selja taga. Nii et 156 Deniss Selmijanov, Sillamäe poksiliit, 110 Mark Torošenko, spordiklubi Mitš. Ja number 159 kohalik Kohtla-Nõmme Normis. 170 Mihhail Suslov, 148 Erko Hardi Virumäe, 149 Rainer Metsküla. Ja enne finišikoridori teevad selgeks siis 171 ennem 199 Artur Tammiste ja Marko Saatman. 179 Martin Kuusmann, number 67 on teatejooksu särgis võistleja. Järgmised võistlejad on number 56, 164, 194 ja esimene meesveteran 127 Ülo Tuur. Number 191, 187, 158. Teine veteran 172 Tõnis Tamm, number 154, 186, 168
nii et võistlejad järjest finišisse on tulemas. 2 kilomeetrit distantsil siis poisid ning meesveteranid. 196 on jõudnud finišisse. Distantsi jooksjad, kes on viimane aeg alustada soojendusjooksuga. Ja finišisse on tulemas 155 ja kepitajad, 3 kepitajat, kes meil olid kepikõndijad. 4. kepikõndija on meil Rael ka, nii finišis on number 113 veel ning 62. Kõik saavad šokolaadi, Snickers on üks peasponsor täna. Number 174 on finišis. Number 38 on jõudnud finiši koridori. Молодец, деда обгоняет. Молодец. Number 162, 177, 161. Кофту одень. Ты первый по своему возрасту? Meetri distantsile on minemas meil noormehed ja neiud 16-17, neiud 18-19, naised vanuseklassis 20-34, naisveteranid 35-44 ning meesveteranid, naisveteranid 45-54 ning meesveteranid 55-60. Ei mööda joosta. Да нет, просто ужас, что в последний момент в туалет побежал. Я вот там в туалете стоит с этими чайниками. Здесь Бирка стоит рядом. Бирка вперед? Ну, конечно, наш. А что стоять, они там полкаться. Ja mina olen valmis. Loodan, et müstel on ka valmis. Kas teie olete ka? Tähelepanu, valmis. Müstel ei olnudki valmis. Proovime teist korda. Nüüd. Махни рукой! Ну, махните рукой. No kolmas kord ikka. Ja võistlejad on läinud rajale. А где наш кто? 5,2 kilomeetrit on ees. Ja 10 minuti pärast siis järgmine start, kus tuleb võistlejatel läbida 2 Они sellist riiki. поворачивают туда, да? 2 5,2 kilomeeтрist Я riiki. прям. Дуб. Видишь, падает эти желтые. Погода, да? 20 sekundit aeg. Мог бы уже стрелять. 15. Что тут? А у него там правильно, этот секундомер. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Start! А женщины не бегают, если там. 5 meetrit taga. Jüri 268 ja 206 ja nüüd 294. Ой, муха. Igor Škubel 261 enne. Veteriljan number 205, teine naisvõistleja. Да видишь, ревет. Я почему 272. Денису говорю. Вот то, что вот задание. 264. Кирилл финишер, тот еще, Kirill Vassiljev. тот еще бы, да. Number 270, Вот появился. 183. Alla Kroosini jõudis 6. Это третий этап, это сегодня 4. Нам вон. А я не буду сказать. Тем более, ты вообще
кашу дадут. Да ну нафиг, вот дадут, что я не буду.